Drugarice i drugovi. Ovaj put namjerno izostavljam riječi dame i gospodo, jer se želimo vratiti u vrijeme kada nije bilo dama i gospode. Kada smo zasigurno živjeli skromnije i teže i kada su nam poteškoće bile lakše i prirodnije. Sad bih vas zamolio na dostojanstvo jer mi ne pravimo demonstracije. Mi se obraćamo otvorenim pismom gradonačelniku grada i gradskom vijeću. Neko će reći da koristimo sadašnju situaciju u gradu i državi. Mi to ne koristimo. Koristimo najznačajniji datum Mostara 14. februara 1945. godine kada je Mostar oslobođen od fašističkog terora. Da ukažemo na veličanstvenu prošlost. Jednih 69 godina što danas obilježavamo nije bacilo sjenu na etničke, društvene, moralne vrijednosti na kojima je bila zasnovana sloboda i ravnopravnost njegovih građana. Danas se više veličaju fašistički nego antifašistički spomenici. Samo uzmite da u našem gradu ulice nose imena najvećih fašista, Budaka, Lorkovića, Frančetića, Vokića. Mislim da samo smo jedini u Europi sa tim negativnim preznakom. Bili ste očevici i današnjeg događaja na partizanski spomenik. Želim da se zahvalim svim prisutnim, a posebno kantonalnom odboru SAB Nora Sarajevo i centru Sarajevo, koji su došli da veličaju ovu našu svečanost. Čestitam vam 69. godišnju oslobođenja Mostara. Dajem riječ Gaji Miralemu koji će pročitati potrebno pismo. Hvala. Možete odlići kod Gaja. Treba okrenuti na vamo, ali nije uopšte biti. Nema niko tamo unutra. Nema nikog unutra. Mi se obraćamo institucijama. Gospodine gradonačelniče Ljubo Bešliću i gospodo gradski vijećnici, Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata vam se obraća od 2006. godine koristeći redovnu zakonsku proceduru, zahtijevajući da poštujete zakone Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, te omogućite povratak spomen ploče profesorima i đacima stare gimnazije, žrtvama fašističkog terora. Kroz dopise koje smo vam redovno slali, vi ste dobro upoznati sa činjenicom da smo prikupili svu potrebnu dokumentaciju svih nadležnih komisija i ministarstava i da smo vlastitim sredstvima izradili spomen ploču u izvornom obliku, onako kako je to zahtijevala Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koja je još 16. aprila 2009. godine pozitivno odgovorila na naš zahtjev. Već 5 godina vi ne poštujete zakone države Bosne i Hercegovine i postavljate se iznad njih. Zadnji poziv na razgovor o povratku spomen ploče, u kome bi zajedno riješili ovaj problem, uputili smo vam prije nešto više od mjesec dana. Zvaničan odgovor u predviđenoj proceduri još uvijek nismo dobili, a vaša nam je službenica u telefonskom razgovoru poručila da ga nećemo ni dobiti. Kao građane Mostara, grada kojim upravljate, vi ste nas dužni saslušati. Dužni ste zastupati interese svih građana, ne samo onih koji odgovaraju u vašem svjetonadzoru. Kao osobe koje se nalaze na najodgovornijoj poziciji u gradskoj administraciji, vi ste dužni poštovati zakone ove države. Kao ljudi trebali bi pokazati saosjećanje sa sugrađanima, porodicama žrtava fašističkog terora i pokazati razumijevanje za potrebom obilježavanja stratišta Drugog svjetskog rata. Tokom vaših mandata uništeno je najviše antifašističkih spomen obilježja u poslijeratnom periodu, a to uništavanje i dalje traje. Tokom vašeg mandata ubrzano se radilo na dodatnoj podjeli Mostara, na uništavanju industrije, gašenju radnih mjesta. Nažalost, umjesto dijalogom i saradnjom, primorali ste nas da rješenje tražimo putem obraćanja domaćoj i međunarodnoj javnosti. Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostar će se obratiti i ambasadama država članica antifašističke koalicije. Sistematsko zatiranje antifašističkog nasljeđa u Mostaru neće proći bez osude. Danas, 14. februara,
na dan oslobođenja Mostara od fašizma. Svima kojima to još nije jasno, poručujemo da je ovo Bosna i Hercegovina, a ne nezavisna država Hrvatska.